Pozdrav, moje ime je Ida Đurkić i danas ću vas provesti kroz jednostavan program za 3D modeliranje. Program se zove 123D Design. U imenu je objašnjeno što se u programu nudi. Pa da se podsjetimo nekih stvari koje smo naučili u matematici. Jednu dimenziju ima linija, odnosno neka dužina. Dvije dimenzije ima ploha. Njezine dimenzije se zovu visina i širina. A tri dimenzije ima tijelo. Njezine se dimenzije zovu visina, širina i dubina. Bitno nam je da znamo kako se dimenzije zovu radi lakšeg rada. Pogledajmo sada ovu plavu mrežu. Ona predstavlja ploču našeg printera. Ako nam nešto ode ispod mreže, ostale elemente će pri printanju podići u zrak, pa će se pri printanju model urušiti. U gornjem desnom uglu na upitniku pod Preferences možemo dodatno podesiti karakteristike mreže. Kliknit ćemo na Units and Grid. Vidimo da su nam mjere u milimetrima, centimetrima i inčima. Ostavit ćemo za sada u milimetrima. Veličinu plave mreže možete podesiti po veličini ploče od printera, da bi vam model sigurno stao na printer. Ja ću za sada ostaviti po defaultu. U donjem desnom uglu Edit Grid se nalazi Linear i Angular Snap. Obzirom da su nam mjere postavljene na milimetar, pomicanje modela po ploči ide za po milimetar. Isto tako i rotacija za po 1 stupanj. Snap možete isključiti, ali predlažem da vam uvijek bude uključen. Prvo ćemo se upoznati sa navigacijama u 123D dizajnu. Sa desnom tipkom miša se rotiramo oko predmeta i oko ploče. Sa točkićem se pomičemo naprijed-nazad i tu gdje stavite kursor, tu će on primaknuti ili odmaknuti se od ploče. A sa lijevom tipkom miša hvatamo predmete ili ih označavamo. Za prvu vježbu napravit ćemo jednostavnu pločicu s imenom u vidu privjeska za ključeve. U 123D dizajnu se koristimo primitivima, jednostavnim geometrijskim tijelima koje vidimo ovdje pod prvom ikonicom i odabrat ćemo cilindar ili valjak. Kliknemo na cilindar i kliknemo dolje, znači ne vučemo nego klik. Kada kliknemo na valjak, dolje nam se otvara padajući izbornik. Ako slučajno dvaput kliknemo na valjak, označi nam se njegov plašt, pa ćemo kliknuti na mrežu da se to poništi. Ponovo kliknemo i u padajućem izborniku dolje otvaramo Smart Scale i mijenjamo njegove dimenzije. Visina predmeta će biti 3 mm, kliknemo, upišemo i kliknemo onda drugu veličinu, ovo će biti 50 mm. Da dobijemo jednu pločicu, završiti možemo sa enterom ili sa klikom na zelenu točkicu, zeleni kvačicu. Tu vidimo da naš predmet sada leti kada se s desnom tipkom rotiramo oko njega. Kliknemo na predmet i kliknemo D na tipkovnici. Naš predmet je tada zaljepljen dolje za mrežu. Uvijek se moramo potruditi da nam svi elementi budu dolje uhvaćeni za mrežu i u protivnom se neće moći isprintati jer printer ne može printati u zraku. Osim toga, na F1 kada stisnete na tipkovnici vidite i ostale šorkate. Evo tu imamo za navigaciju šorkate koje smo upravo upoznali i ostale sve elemente koji nam mogu skratiti rad i pomoći da brže nešto napravimo. To si slobodno malo pročitajte jer neke od njih ćemo učestalo koristiti u ovoj radionici. Ono što još možemo koristiti za navigaciju je kocka u gornjem desnom uglu koja nam govori gdje se mi nalazimo u odnosu na predmet. I ako se slučajno izgubimo od predmeta našeg, kliknemo kućicu i on nas dovede ponovo do predmeta.
Sada ćemo uvesti novi valjak, klik na valjak i klik na mrežu, znači stavite ga pokraj. Njegove dimenzije će biti, visina mu je 20, to ćemo ostaviti, a širina i dubina su 7 mm. Enter ili zelena kvačica za kraj. Preporučujem, odnosno savjetujem da nikad ne vučete ručno valjčiće i ostale elemente, zato što se može dogoditi da ih izgubite negdje u svemiru. Kliknite na valjak i otvorit će vam se padajući izbornik i prva ikonica Move vam daje mogućnost da taj valjak pomičete i rotirate. Znači vidimo strelice za lijevo desno, gore dolje i naprijed nazad, isto tako i hvataljke za rotaciju. Pa pripazite kad šta stišćete da ne bi rotirali ako želite pomicati po koordinatnom sustavu. Mi ćemo se strelicama znači služiti sada da bi pomaknuli ovaj naš valjčić, da on stoji evo ovako kao što je prikazano na videu. I znači potrebno je da on malo prođe kroz ovu veliku ploču, znači baš ovako kako izgleda. Jer nam taj mali valjak služi da bi probušili rupu sada u ovoj većoj pločici. Idemo gore na 7. ikonicu Combine i imamo tu neke mogućnosti koje nam nudi sada za rad sa ova dva objekta. Sada ćemo izabrati Subtract, kliknemo na pločicu, kliknemo na mali valjak, on se znači odmah prebacio gore i kliknemo Enter. I dobili smo sada rupu za alkicu kao privjesak za ključeve. Stisnit ćemo T ovo gore u izborniku kao tekst. Kliknemo na gornju plohu pločice i još jednom kliknemo za početak teksta. U tekst ćemo upisati velikim slovima svoje cijenjeno ime. Sa kvadratićem možemo pomicati, namještati, a sa kružićem rotiramo. Ako nam je ime preveliko nestane na pločicu, slobodno ga smanjite. Ako slučajno stisnete Enter i izađete van, nemojte ići ponovo na T, nego kliknite na slova i imate prvu ikonicu Edit Text. Otvori vam se ponovo taj isti prozor i tu upišete veličinu slova koja vam odgovara. Stavit ćemo Arial Rounded Empty Bold za font, jer nekako najljepše izgleda u printu. I namjestit ćemo da nam slova budu centrirana i onda stisnemo OK. Slova sada moramo izvući da ona postanu trodimenzionalna, kliknemo na slova i idemo na Extrude Text. Pojavi nam se ikonica, ovdje ćemo upisati prozorčić, tu ćemo upisati 2 mm da nam se podigne i opet sam nudi sada kako želimo da se ta dva tijela zajedno ponašaju. Merge mogu biti spojeni, mogu biti Subtract da bude probušeno i može biti kao novo tijelo. Subtract bi morao ići na suprotnu stranu i vidite on automatski prebaci na Subtract. Ne može znači spojiti to da budu dva tijela, nego odmah reže, a kada povučemo gore onda ili spaja u merge ili da bude novo tijelo. Mi ćemo ostaviti da bude merge, znači da bude sve to zajedno jedno tijelo i sada smo dobili pločicu s imenom. Sačuvat ćemo ovaj naš model to my computer u dokumente. Primjerice, napravite si folder za 3D modeliranje. I ovo ćete nazvati svojim imenom i donja crtica plocica. Ne smije pisati pločica. Znači ida, donja crta, plocica. I stisnete save. To je znači file od 1, 2, 3D dizajna. Sada to moramo izvesti kao eksport S3D
idemo na STL. Tu ćete ostaviti ovo na Fine i ko može zakačiti, nek zakači Combine, ko ne može samo stisne OK. I sad gledamo da nam je to STL file i upišemo opet i da donja crta plocica, ali nemojte stisniti na 123D design, nego da to bude STL file. I sada ćemo izvesti pločicu za printanje. Otvorit ćemo sada program koji se zove Ultimaker Cura. U njemu ćemo pripremiti ovu našu pločicu za printanje. Kao što vidimo, u gornjem lijevom uglu možemo odabrati printer koji imamo ili dodati ukoliko nije na popisu. Na ovom popisu ima velik broj printera. Mi trenutačno koristimo Prusa i3 MK2. Ukoliko trebate dodati tek printer, znači tu ćete ga odabrati, Prusa i3 MK2, kliknete, ili već printer znači koji vi imate kod sebe u školi. Ono što još morate postaviti je materijal s kojim ćete raditi. To pročitate na rolni plastike. Mi koristimo PLA plastiku, a ovdje imate i razne druge plastike. U ovom trećem prozoru ćemo postaviti kakav će nam print biti po izlasku. Umjesto fine printa mi ćemo staviti na draft zbog toga što će ga brže isprintati, a nije neka velika razlika. Ako su nam potrebni zbilja neki detalji fini, onda ćemo staviti na fine. Ovdje pod materijal ćemo si naštimati temperaturu glave i ploče printera. Zamislite taj print kao veknu kruha, znači kao jedan kruh. I ovaj infill unutra je ona mekana sredina kruha. Pa znači što ovaj infill zapunimo, to će nam kruh biti puniji, a ako smanjimo na nulu, znači da će nam ostati samo korica. Zbog toga infilla uvijek morate imati. Ovaj support, kada gradimo nešto, kada hoćemo nešto isprintati u zraku, onda kliknemo support i adhesion nam drži zaljepljen model za printer. To ćemo uskoro vidjeti na jednom primjerku. Sada ćemo uvesti svoju pločicu, znači nađemo je u dokumentima gdje smo to sačuvali pod 3D modeliranje i uvezemo taj naš file i da pločica i on nam se centrira na ploču printera. U ovom programu ne možemo ništa modelirati, ali možemo mijenjati veličinu i položaj na printeru. Vidimo da za pločicu treba 14 minuta da bi se isprintala i u lijevom uglu vidimo koliko će pločica biti velika. Na scale možemo mijenjati veličinu pločice. Ako je zakačeno uniform scaling, mijenjaju se sve veličine. Ako to otkačimo, mijenjamo samo one koje želimo. Vidimo da su različite po bojama X, Y, Z. I recimo ako smanjimo veličinu za 50%, smanjit će nam se i pločica. Ali recimo debljinu ne želimo smanjiti zbog toga što bi lagano onda pukla. I to će biti sad jedna mala pločica. Premala, pa ćemo vratiti na 80%, ipak da se malo vidi. Znači to je ono što u ovom programu možemo. Isto tako možemo i rotirati. Pojavljuju nam se osi rotacije. Isto u različitim bojama. I sada ću vam objasniti ovaj support zašto nam treba. Znači ako nam je model odignut s jedne strane od ploče, kao što je recimo sad primjer, tu obavezno moramo staviti support da bi nam on napravio jednu skelu i da može isprintati ovaj model.
S obzirom da mi ne želimo printati to tako u koso, mi ćemo vratiti ovaj naš model dalje nazad na ploču printera. I stisnemo slice. S obzirom da smo malo pločicu smanjili, vidimo da će se printati sada 11 minuta. Stisnemo Save to File i moramo paziti, znači, da u nazivu nemamo ČČŽŠ i vidimo da više nije STL file, nego je to G-kod. G-kod je jezik koji čita printer. Eto, i tu završavamo sada sa ovim našim modeliranjem.